Tutana chin le zo Biafang Thawhkehnak. The origin of the word chin and zo timi tlang tar happy tlain kan chin mi punni linguistic laya professor pakhat kan ingai mi Kenneth Van Beek PhD ni atial mi chungin tutana kan zo tina chan asalai chin le zo timi Biafang he zaitin da ai thoki ning se timi kha tutana thuk deu in kan van zo tina chan asalai Biamhai thi chunga kan van lut chol na lai mi phun min pol hi a cheu chu kan ma insider ti in kan I au mi an se chu mirang ni ordinium ante a cheu tu chu midang outsider ni ang kan out ning ase chu mirang ni exonium ante abena bia kol mi pol hi lai mi ni kol dia kan out na chu exonium ase lai mi ni kan out ning ha ase Untitled in an iau ning ordinium chu Bama asilo le Myanmar an eti lai mi ni kan mi phun kan iau nak min pol hi tam ngai kan ngai ve ha chulak a chun chin le zo ti mi min ha I an Thawhkehnak hi tlompal te van hlat thlai le von thril fia ka tim tlang tari chin le zo ti azul ning hi merang hol I alphabetical order in kalat mi ase amhai sa I deal mi Biafang hi abapi deuh tina salo chin ti mi kan van zo lai chin ti mi Biafang hi mirang uktu pol sin ha se mirang chu thiam pol tamnon ni an rak thril fia len chang kan ma lai mi chungzong in a thril fia mi an umve ma chapar chunga hin ma Biafang chin a thril fia tu nai hi an di lak in katel kho thang ha lai lo abapi deuh I keima ni karua mi pol ni an thril fia mi le keima karua ning kavan chimlai apakhat na ka Carey and Tuck na 1896 Carey le Tuck ni chun chin di mi Biafang chu kol pol ni taluk Biafang Jean Jin Jean asilawa REN rin timi Biafang hi tha ti in a o an chua kho lo ronga a chuak mi asi anti taluk hola Jean asilo le rin timi chu minung tinak swalam asi chin chin timi asham chu minung tinak asi tia an thril fia Mani avun so mi pakhat chu lai mi hi taluk mi phun le pe tlai nak an ngai ti zong avun so tika lai mi tampi cha a chaul handing a foi ngai zai cha tia chun kol nak in nun phung asang deuh mi taluk he lai mi hi a pe tlai mi kan si ti chu urlo ok thalo asana in Carey le Tuck chimmi hi kei chu kapom lo taluk hol antuan bia a hlet thlai mi bi kargrin ni chun atu liu I taluk hol a minung tia an man mi Jean or Yin ti mi hi a hlana chun nien nien tia a o an rak chu lai ati chu cha a Carey le Tuck ni Jean or Yin hi chin Biafang I asham thok asalai antimi hi rin chan ok atlak lo tia karwa apan hi na Gordon H. Lewis 1959 Gorama saupi siangle run chachim arak tuan mi Professor Gordon H. Lewis ni chun chin timi Biafang hi hoi kom timi kol hol in a thok mi asi ati achimdu mi chu kol le chin pol chu hoi tha an rak si ronga kol ni chin dia an rak out na nak ase kol chatil ning chafang long bak kan lak asia chun chu asikho ngai mi asiko hoi kom ti mi hi kol hol hlun antil ninga chun KHYANG khang dia RTLE chin dia an out mi he artil ning a khat
asena and Professor Gordon adir hun hi zapi ni chawhlan di mi chu asalo mirang tuambia kong khel hai tu historian Professor Dorothy Whitman ni chun lai tlang hi mirang ni anrak tuknak arwang chu lai mi ni mirang ukmi kol le sian pol than ho nak anrak pek lang mang ha cha ase ati Dr. Wonsam zong ni Dr. Whitman dear hun hi ar from ve chimdu mi chu kol ni chin mi pol hi an hoi kom kan rak si ruanga chin ang kan ti mi hi chawhlan ok har ngai zai cha tia chin le kol chu chatluk lom mam in hoi kom kan rak sibal lo anti du na ase Professor Woodman le Dr. Wonsam I andir mun hi ke zong ka from ve apathumna Kenneth Van Beek 2006 Barclays Young University of California at Berkeley I PhD lakna chathwana dissertation a karaktil chang bantukin chin timi bifang chu aso chin pol hol in a thok mi asi tia karakti aso hol a chun minung hi kalong asilowa kalong KHLONG or KHLAUNG tia au ase chuti an e au ning te chun kol pol ni asu chin pol an rak ton tik na a asu klong tia au an rak izuam ve ko na asinan ma an rak iton liu a hin kol hol a KHL chafang kom cluster hi an rak ngei lo chu cha a nei big mi KHY chafang kom an rak man atu tiang zonga chin ti mi chu kol cha chafang kom ning KHYANG in kom asako Professor Gordon Lewis ni achimninga kol lung chatil mi inscription Burmese a chun chinduin tivamin anrak til a hin KHL chafang kom hi KHY chafang kom he apan hi in anrak man ati hol a thleng mang chiu bantuk in kol hol zong a thleng ve chu a thleng mi a tel mi ha chu o sham lei initial cluster KHY o kha CHO a thleng odong lei rhythm yang YANG o zong IN o a thleng chuti I kol hol a thlen ruang a chun KHYANG timi chu CHIN chin a arak ichang I chuti chun chin mi phun pau pau kha ni hina chin dia au kan sina ase zo Biafang a Thawhkehnak kan zo lai zo timi Biafang hi chin mi phun tam pi ni kan mi phun min cha a kan ngei ha Flam penga lai zo timi Biafang a ha kha penga zo khwa zo phele zo tung an te dim penga zo timi an lusai arak timi thani atu a mizo an iti thang lei lai tlanga chu min dat an rona asu le ho timi pol hi an min pol zong khi zo he a pe tlai mi Biafang tia ruwa an se Peterson and Van Beek 2015 bracket Chin tuam bia kong thlai tu Chin historian Dr. Wonsam ni zo hi Chin mi vial ti I kan pu asalai ti tiang zong an rak tial ma zo ti mi Biafang hi amasa biga arak tial tu chu taluk khwa tlong pa fanchu hi sido ngai ase fanchu hi Tang dynasty AD zaruk le hleriat in zakule pasari I siampahang kutang a rian arak tuan mi ase fanchu ni atial mi cha up amin chu taluk hol in mansu ti ase Professor Gordon ni mirang hol in ale ma cha ok hi AD zariat le somnga le panhia an rak chu mi ase kol lung cha hlun bik
Mia chidi chawsa. AD Thawhkehnak le Zakhat le Thawhkehnak Burmese year Zali le Somsari le Pali nak in kum zanhi rong a hlun deuh. Mansu ti chu the Southern Barbarian tia le asi athang chori lo mi khuatlang leipa ti in le a chun apa tuklai lo tia karwa fansu ni atimi chu koram atlon na a so so timi boin hani an rakuk mi ram a tia ati kol cha thiam pol ni ma so boy pol hi a hoda an si ti an chimnak kan hari lo keima karwa nak a chun fansu I so aitemi hi zo kan timi biafang he in api tlai mi asalai tia kazum ma biafang hi middle Chinese achun Zien ZIEU tia a o chua ase lai ti in taluk hol hlun khel hai tu kar green ni chun ati hi zears o chua hi asu chin phun khat asemi hoi HYOW ti mi he a o chua alo ngai ngai chu cha a fan chu ni arak ton mi tha hi hui he a pe tlai mi zo boy so princess an rak salai tia ro ok athangai ko ma ka zona hin chun kol cha thiam thani fan su hi ni so arak ti mi tha hi a hoda sido an si ti hi rakkan hril fia khon ha se lo fiang deuh in thlai chin lang mang ok atlak ngai mi ase tia karwa ma zo boy pol hi kan ma chin mi zo an rak sia chun rona ram arak ngai mi an si tinak zong asengha asia ta ma zo ti mi bifang hi zaitin da a thoke ning asive ha keima katuak tan veninga zo ti mi bifang chu minung ti mi sulam angai mi bifangin a thok velai ti akarwa zai chatia chun chu sulam pu in falam hol le ha kha hol a kan man mi a umri falam hol a zo na si zai bantuk minung da na si tia an man ma falam bihal nak I an man mi a hin zo ti mi ni minung ti mi sulam kha kenre kan ma ha kha hol zonga zo lang ti mi kan ngai zo lang aswal lam pakhat chu zai bantuk minung da an si kha lang tar le phuan tina ase chu cha zo ti mi biafang chu minung ti mi swal lam anei mi biafang in a thok mi ase tia karwa University of California Professor Sao P Raktuan mi South Asian Linguistics a min thang Professor James A Matisopni atimi chu minung ti mi biafang hin mi phun min hi a thok theu ko ati lisu bisu nasu le lahu ti mi phun min pol ha a khin su le hu ti mi biafang ha khi minung ti mi sulam angai mi biafang in a thok mi an si tia ati Biafun conclusion a ma chin le zo ti mi biafang na he minung ti mi sulam angai mi biafang in an ithok wa ve tia chim le rel se chu achung lei a kan chin chang ban tuk in kharo har ok asalem lo mi phun min a thok nak biafang hi minung ti sulam angai mi biafang in an ithok theu ton ko kan befun na ka sadu tha elo cheu khat zong kan van tel chi kan mi phun min chana kan man mi min pol hi thlai ding tam pian umri lai ti mi min zong hi khel hlai ok tlak ngai asave lai tuan bia kong a thlai tu pural sailo ni chun lai ti mi befang hi lai hluna biakam nak atua mi pol lai hlun alai ni an I au mi asi I ma hlana chun an ram hi
zo tlang tia an rak au ati chu zoom tlak ngai asitia karwa manak thuk deuh zong in khel lai ok athari lai tia zoom na ka ngai adang kan chin mi phun min tam pi zong an umri zang tei zang si zang timi biafang zong hi man ngai ase a biafang ram zai asi hal sari lo chu cha pe than ding le tuak tan ding atam ko chu pe than na ga le tuak tan na a chun nan rak itel chiu na ha sombu in kabia ka doctor